Mwai wa keli mwaka ni wangili ile na miongo ile na ile kilungu ni ikumbi ya siasa otondo tuika kila wachumwa na nina utano nondo wakomana na kuyenge kumatwatiana wachumwa ulona avitie nitwa kwa mana ingi ngaino watu ya dhayo twa kwa mana ikumbini wisaidha nitwa sisi ni chaki bo tolike votu kunikele mondo meo kwenye uteti unamono ile mbeta ya ukamba nondo umundi unaina nyamonene ni ile mbeta yutu ya ukamba we MUKAMBA athi na NZIA YIVA isu ni ukulio ilangu kule temose sema tenyani wa umundi na nienda tuinena na tongoi va studio na kutukeza tuinena na kuna inde namba kutabia ondo umbikia kana ondo tuonena ni ikangulilika kana Motongoi FM ni kamemeka radio kalako ki OU na kilungu kicha ikumbea siasa ki imwe kwa imwe kwesela Motongoi TV na Motongoi FM wingale kosia kitui na mawidhi doloko Motongoi FM yukwate yana imwe na 3 FM wakangale kosia makuweni mawidhi doloko mama kuweni on the yukwate yana katono ili FM na tuadhingale kosia voi Taveta Kiswani ya idhio ngale kosia ondengi kuya ukunda ni yana imwe na ile katono kenda FM ndeni wa mtandao www.motongoifm.co.ke na ndi mwandomo sesia YouTube like ndeni wa ikumbi ya siasa na kuya wendone na kwa yu ni ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda yo mwitano na mlotumani mkuve vatendevi na ndeni wa mitandao yetu tuyambia na Twitter @Motongoi TV KE @Erastus Kithuku na indi hashtag tutumite kuombea siasa na ndeni wa mtandao wa Facebook ni Motongoi TV na tui live ndeni wa Facebook ndeni wa mtandao osu wa Facebook Motongoi TV na ndeni wa mtandao wa YouTube Motongoi TV /FM official Motongoi TV /FM official tui live utuma motumani maku namba ya simu yeva ukioni na tuwesa kuwasa simu wethese wa TV na wenda bya witawata na we savike na kusangia unenda wa umundi we toyo MUKAMBA toyo mwenende kwanda bya wendata wenda MUKAMBA dina NZIA YIVA kuyalama kwasekana akamba to the kambini ya Azimio la Umoja kuyangima kwasia kana akamba tunga na mwana witu Kalonzo wa Musyoka nginya 11 na angima yasia aye to the ngaleko eno ingi ya United Democratic Alliance UDA naku weyasiata tawe mwenende ete maone maku twivana atongoi na kuiva wevikia na kwetha wetuma mawoni na indi yu musese kumbi nitwavikia na kuvingwa aini kwa meva ni mavikie elimeva studio na indi onge omwene wani wavika oyende na kwekwa kaneni ni ukite va na Nyendito Erastus Kithuku wa Nzomo tutambania imwenginya muthia wa kilungu mwana musese ndo katate ukoma na nungwe ya vandhi ni wa ikumbi maundu methia wa me sawa na vaithia wa tukweke yangaliko ona imwe tukuna kati kethani siasa nguya tuinena kone tukune siasa siena uima ndukatete kuma munyanya ukana kukuna siasa sia numano tinzeo twithwe twendene o twikuna siasa weseithia netwa kuna siasa tena muwo batena numa ngano kiuni cho cha bata muno na indi gudilikane kana iseso ya wandikithia wa kula ya wanda ni dile indi no thi kwanza ma IBC adama ofisi ma IBC no kavikia na kwithwa we yandikithia tamukuni wa kula likana wena kula wena sila twethi matuko kenda mwi wa nyanya weseithia no yombanite na yumo seisia kane vingwe kumbe ainima kwa onde meva ne mavika na yu nienda kwa samanya huyu nambo muthoche inyonde mwatinda nesa na muthoche ndeni wa Motongoi TV ayikombeni ya siasa na ni muvyano ndo wakoka yengi kwenyu ni muvyawe mwanya yakatwambie na ndio twambie baba kuvi mheshimiwa wambokethia akamba ni mithenya mingi muno matakuona none na mwendeni wa kamera eno ikenda twambie ni asante Erastus kangethie akamba mbaito mbalile ko ndakulatu ikiweyo nikicho mundi na ndi mwende ya kiweyo kiseo na ndi to museo nikenda mwamuke mweyaima une kwacha asante to museo ni itina wa ikumbia siasa na wa ikumbia siasa na ndio uzuni mheshimiwa Francis Maliti munini wa governor county ni ya Masako na nati atangasete kwetekebela cho governor county ni ya Masako ndani kabisa ndene ndana amba umia masemba ni ma governor wa county ya Masako nenge ndia maikeresha nesa kana mheshimiwa ndana amba umia ende tikalipo muno asante wewe muyani vae kumbeni niko hapo ndani akatothi katikati yes azanda Erastus musiaize waitu ni mwithukisia nenda kwa samano ngukethie wati ndata na chuma jonthe utoyata
nyene museo ninya wenu FM Fred mbadha lana kuye ni mutaalamu otongoi na oteti ola we na otothi mwa gotavya kana une kuketha mbua kana kuketha sua ya oteti na yitu ibai kumbeni na twinota nundu nitulikana ku tukekala bona ku mubake kumbeke sathela na ene manie ikumbi na ati yingi na mena mwana wetu nena sindu cia kuima na tunena onesa na itu tungianga imubya nundu akiu kwa uo twasia nundu mbilike kumbeni umebomana ne baile kwetho musakwa ne baile kwetho kiku ndibetho asindu bingi muno kumbeni yu nina muthoja no taalamu wakwa tulike kumbeni tunena nie maundu maitu akamba na maundu maitu Kenya ne mubya muno musiaisia na mwithukize nundu wakwitha wena itu na twinenanya wa uima nina muthoja makulio o ndemo taalamu moke ba withe tazi ciono tekwikana namo yes na ngai yetu ikane sondoni usu aya ni muvya muno introduction yenda asa inde wireless nesa karibu muno kwa hivi na ingi ni wa Ikumbi mheshimiwa tikalivo na ni kamera tieno mbe asante Rastas nondo this invitation karibu naitwa James Kimandi Baluka niite kibila cha Kibwezi West na chama cha UDA na mwidukisia waitu karibu nikenda tunaenania yulo ambaye ya MUKAMBA aya na ino wavikiana kumanya aini makwa nikenda wese yaketha ni kulyo uvikiana kukulia ni wamanya wikulia uo ndukambie uswe bakube na akuka no uswe vuka tekati ni mavikiana kuyelesene sana yumo seisa na kuya atunena ni umunde ni ndo manya wendi wako MUKAMBA ni YIVA twinena na atongo na kunenda vie we wenda ata wenda MUKAMBA we MUKAMBA wenda uthina NZIA YIVA nondo usakwani YIVA kuve we kona ni matuko ni maende na kuitala midanda tu yatialia nikenda wese twalika 11 tunyuve atongo imaito kuma MCA nginya musumbe nitu ambie atongoi tunamboleka ndeni wa NZIA ya MUKAMBA roko thinayo nienda tuambie ovatu asisia mwaka wa ngili ile na muonza mutongoi wa chama cha YIVA Kalonzo Musyoka ni waongamie kwetu Osumbe na wakanamba 3 na inde abigena kukwata mwanya wa munini wa Musumbe na ndeni wa ibinda Yesu Kalonzo munini wa Musumbe kana vice president no toni akamba methiwe mendeni wa serikali twasema andu Charity Ngilu ni wethiwe minister kana minister wa kiwo na utheu twasisia mundu mutula Kilonzo the late ni wethiwe minister wa mundu ma Nairobi Metropolitan Development na inde twasisia mundu David Musela onake ndini wa serikali na akamba inge metho ndini wa serikali na yukuma evindesu MUKAMBA ambia kwa serikali ni nginya oyu basi akamba twina minister MUKAMBA na twasisia alama na evono ma CS wa mavutho motala na yu ikulo yukite over tuyambia na mheshimiwa Maleti evinda ni bikio yosa kwa niongi baya MUKAMBA yekalanza kwa evinda ya miaka 10 kana for 5 years Zetiyo ibinda ya mbaya MUKAMBA kwekalanza ya serikali na ninena na authority nundu nyamaleti dokumenti serikali mbewa miaka 30 na nini siundu resources ya serikali siya nagwa at the national level even at the county level ilamote serikali most of the times resources ya ikodha kuikula kuyandu alame serikali na imuno ni na serikali ya Jubilee kuma mwaka wa 2013 kuka wa 2017 nundu ithete ya serikali ni hakuna kitu tulipata takamba mwaka wa 2017 kuka yu mwaka wa 2022 sinduila tunakwatie no sinduila siya wetetwe katika projects siya Vision 2030 kwa mfano ta Thwake Dam sindu ta Konza City na wevo kwa Vision 2030 na wevo katika Vision 2030 sinduila siya kitu katika blueprint hizo tunakwati lakini sinduila ingesioka serikali ya minaulika sitakuwa ni members of parliament sitakuwa ni siko the house kumangwa muno ni mundu emwe cabinet secretary nondo umete eneo hizo sindu hizo ba ukamba tine kwata kwa huyu akamba tia afford with the outside government for another 10 years cumulatively never 20 years kwa mfano na tuishue bado kana after even the 10 years together 10 then kwa ibinda ya make a decision ni yole either tido serikali ni
nikenda with ya kamba imatetheka na decision izu ta ile umeteke kwanza ya atongo ima kamba lati ta atongo ima kamba na azi atongo ima kamba currently andola atongo elected au kamba elected na nendo not nazi elected ala nyuve ne 3 governors alati ala senior you ne the 3 governors governor wa Masaku wa Makueni na wa Kitui na indino members of parliament, the senator are elected. Na indino also we have party leaders. For example, Kalonzo is a party leader wa YIVA. Kouno ni Mukaunda as one of the leaders. Na atongo yalangi, atongo itima kisiasa peke yake, atongo imaki makanisa, yes. Atongo ita my friend ya FM, is a professional. Atongo yota ambaluka lamenda, you know, kuitia kibela chombunge. All of us, the time to make a decision, neju either tuweza katika azimio kana tuiunda nundu formation isu CCL nisu ona nisekana pauni bobe uma musumbe na muno ba azimio na azisia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nundu wa experience yake utue kaya wake na kwithwa newe unaonekana ta ina support nene kuma kwa serikali na ndo alaingi yes serikali ila na nyene woni na ndiae zaidwa muthanoma nazia pai bobe uzinda ngabaluka nyene woni mundula esa ubye serikali ya Kenya ndo Raila Amolo Odinga ninukita kwako mheshimiwa nina makundi kautaka huko azimio kwa nyenda kwasio kwa nyenda kwasio kwa thiti yo binda yo nenga na mixed signals yes. Ugethe ita kwenda kuwa na tita kukwenda kuwa inondo asisio oiza na kuigua ebinda yuza ku make a decision ni yothi yes ya either mundu alike katika azimio kanodi katika huda nikenda tusindane natwa mina uzindana akambala embwa azimio niyo izinda akambala tidoti katika azimio basi takaluka katika serikali na tikaba tibu ndeni alama edo meka katika huda unakauda niona nditoboa NZIA okay okay mheshimiwa ni amba kutila mbaloke oba yakana mbothi bale mbaloka kulia kwa nwanzo ngela ila yambe ninguka bo wingi twina mondo maingi muno monene abuko azimio la moja mheshimiwa mbaloka karibu ingi nenda tu obo yukulia sina kulia mheshimiwa watundo unatabia mbaya mukamba twaze serikali ni thitwe ni mataila ni CAS muna no okamba papa CAS mukamba no kwa affording no ku risk ingi kwikalanza wa serikali mbe nenda kwa asia pende tomo yuaneni edi ati ya Kenyans siasa mbaya maisha mbaya kunena wa upio akamba netu ekalile maisha madhuku nyake 10 na usungio wito wa kwekala maisha ni madhuku nundu wa siasa ndhuku sio kamba na siasa ndhuku ila si dhao kamba ni kwitha siasa mbingi sio kamba si dheto ikunwa yolo wa mundu mateo focus on nula ma ukwendekana nando nula wena policies ila enendi mekwenda yuko unasiekana nitwekalile nza wa serikali miaka 10 na twameka another mistake nitukikala ingi nza wa serikali miaka ingi 10 maliti wawe yes na nasi kila kikindu kithuku muno kwa tongo maito kutongo esiando kwikala ute wa serikali na nzioke nasi ingi ningwenda kukosoa kila maliti waweta yoluwa no kana information ileba ileto no sinda yes pekindu kita wa numbers na muika kengeke meazia numbers don't lie umundu ndosinda kana ndotwika kindu nundu pe kindu kikwitwa government ki behind you keka kweli bana serikali zitha ile ibela inetagwa sia MP inaendie ngaliko ya government nundu kweli ndombea uhuru akomete na machinery yake na serikali kibela chake ambacha athi no imbia kwi na government machinery ngweka na chuti possible wendi wa mwenenthi no go prevail ya vida ya kula
kuka sumba kuka pe bandu serikali ithao ukakalata andu anama kasinda niko bungu na nikakwikia anainchi wia na patiki ndo takiu wenene wewe atawasi ya deep state system patiki ndo keto deep state patiki ndo keto system nundu system ila itumika yeto provincial administration na nandu patenzi ngumbe ya mutumia wandwa ko ya musi etha no kwigwa ndo nzebe kuthi no kwisobenduka eze kwaje twati ya serikali blindly it will not happen ko nyekela ndo na kwasia nikana akamba to the too careful tuikata teingi kwika masawa na tulika nai nundu kunena wagwo. It is about numbers and we can see it. Numbers si favor UDA. Itoka bao. That's all. No kangotilela bao ni movya muno mheshimiwa. Na hindi wai kombene nienda kwa mbonena na adrongo hii. Ni ndio kababe utaalamu. Wasise na metho magu ma utaalamu. Mheshimiwa ngituka hivi na kama onesi onena asia. Wasise na metho make ma wendo, metho ma uteti. Zize waona mbalasili. Hindi ndio kwa wala be bwana FM ndi mbalasini. Neko koti mheshimiwa ngelo ndi na izo yotaalamu wasizamba ya mukamba beka vinda tuova wambeye kana watabisi asese kana tingi nyoke na kibela cha president kana munini wake okela serikalini FM nitu kwa affording ukalanza wa serikali na tuelika serikali ni hata nondo mukamba no kwenda omanya ndaenda ikalanza wa serikali rondo maleti waize neka na maendeleo ukamba tuyatie tina kila tuinena kila chagu FM azana Erastus na asiaizia maitu na education nimunenga yosungi omulungalu kwanza mulungalu pio na usungi wako wambewe yazeta huu ngalama ya kuikala nzawa serikali yiva yundu tetona kuendea kwetha tena yo na nenda kuota yake itumi serikali yo ila tukwaze serikali tuemini chau tuemini ati besa ila tuinasisio ndeba Kenya 85% kilungu cha miongo nyanya ni miongo na itano yolwa yana ukeka kwete silingi yana no yanya kundu kweli uyosa miongo na itano uyiya ba no silingi 15 uyiya ba ute na yu uisisa mbezi susile ila mbinge nesiba uyele yani no silingi miongo na itano aya ita ni ngwenda nile nebone na ile kwele kalangaleko yiba ngaleko na silingi miongo na itano yu silingi miongo na itano katika silingi yana sio ndesi tietwe katika national government serikali la ya Kenya yonde na 15 yolwa yana sikathewa kwa serikali sia mutano ya kwa serikali sia mutiu na sikanwa ni sehemu miongo na muonza isuni county yani ukethia patengu wigela keso bikia mwene ndi na yani kila kikwikala lwandhi kiipango ni kindu kila tukwita county ni kindu kinini muno na nicho yutitetikila ngala mengi ya kwikalanza wa serikali nundu silingi miongo na itano si serikali nisu pae yulu na ni utavya nesa silingi la sikalila wande siibangi wane serikali isu andu ala mekalila ande ni mwa banga undu siuthiko na ni utavya ba etha muina mundu bau bai mundu izo weta kwenu ninge muka weto nona bai mundu izi theno lo mwene wa lelu theno lo mwene wa kigu theno lo mwene wa masukulu na mukona atu silingi to ni ndo yoka tuzelete mukona ati CDF inewo tupeza yakayekaribe ilazi mukona tepembesa kaune kasamuka ni muno besa ilasi ya miradi ila menene view mbado zitido bau na sikalila wande na andu ala makilishito bau uguwa mema CS na yu ethatu ina mundu e bau nendo kutabia neza nitwa ila kumanakana nito kuendea na kuumea na batoneka kwanza yasyo ndeyu bainda tekomo wa kuongelwa wa mukamba kuendea na kuumea undo omea miaka ezu 10 na indi nitwa no ithitu izo mambe safu tuma watu umea hata tilika baya bata kuumea na thesa bwibo na ni utabia neza ona thibina tutabia safu hizo izabu yako likaba yatete kuumea thibina na thili tawo nendo kunenga zo oyu nenda dibaya niwela kwewa munini wa muzumbe binda zingi unasiaye sehemu imwe na nari batu anane nao bo wa meru anazia sehemu imwe ndiuma mutongo wa meya sehemu mega ziweka uma CS unge kaziweka uma CS unge kaziweka uma nundu azize ni CS tana maumete bau anazo ni wezundu mega awe
ne utapisia ba na netavia mukamba ba andu azu kila meka andu azu mana serikali tena thikulani makazi ati serikali tie tenda tete na tete no basisia kwa siani sia munya azindanie na kiraitu na serikali na Uzuma azinda na serikali maenda po mathi maya munya ati munya kana kiraitu ekele kibela na tikakwika tikaunenga kibela ba serikali na ni urayitu unena ba ni minister enacho niki nienda ukutapia ikimbithi nikiba kimbithe kiu mekalandi ibinda ya ukuni wa kula utenavika utenavika mayete lao bituke ibinda ya ukuni wa kula utenavika makazi ati yunende kwenda tuwane serikali yute kula si mai wa nana na tienda tuwane serikali yu mai wa katatu na mai wa kana na mai wa katano no ile mai wa katano maine wa kelacho na mami no newa o ndema yumba ni bandu bamwe na mayazi no ndupunde potoni yetika atethekea maili kabau na maiko na kula na kila mundu ina yunga na ngale kwezu na ngale kwezu izinda na mainengwa kila metisie maina serikali na mainengwa betukije nesa na nienda betukije tukije na mainengwa ivela zite itheo was ina na mukamba hinengwa nziro na goti mwingi kwe mukamba ateo ni mekalile ndima maasi ai tuende opange serikali itenezo seubwe tiendo opanga ne kimbithi chu nicho ke topic yo monde kwele kelaba nienda umutabia nesa uyu nitukwika ba mubaka tu igwene ethani tukwenda tu itha serikali no na serikali iteneza useugwe iteneza tu etho tu ithikwa etha mukambe tongwewa angogele tu kwa kami atwa ba ukamini na ne kwatia na aje kami unukuiwa moyo nundu ni ngweta kumuthowesia simbo ya nuya eza wera simbo na nila kuiwa o mundu fulani we wanu bwa chama no isu ni simbo ya chama na ne mbetikile ne chama nikimiandeta muno na ndiye wakila la mekacho aje to yola asante endea yuko twasi ati ethiwa mukamba ekamine elekela bau etha kwa azimio elekela bau na deazi ati toka kundi kunena nizindula zitu si mangavana twathe anga tuna nizindula zitu si maseneta si ma MP na si ma MCA na women rep sindu iso ndo no metho akibarukanyo lakini twambio ne ambaye ka FM ne wazi UDA azimio ndukuloka na mheshimiwa Kalonzo ayeti ende tengenye 11 na ndo make mamusugumite makamwe tusonga ngenye 11 akamba no to mali nanziezo tibona akwati nebona akwati ethiwa nitukwenda kindu kiteithia mukamba serikali ni la yukite nona yu serikali site namboza kwa tizize ngale kwemwe na tizi kalande neza tikula ni yo NZIA ni thipa ila tikwatia na tile pau tisoma Biblia nesa na tisia ndimo ya 16 tumuzo wa 5 ukwe ati penzi yemwe yoneka kwa metho mamu ibwa taziendete pandu pateithia mu lakini mweso wayo ni wanangiko tizije mananzi Yesu ni thiba na tile kuthina nzi Yesu na tithina nzi ile tono teithia mukamba na twathina nzi Yesu ukethia no tite kila tikwenda serikali tenesa useubwe yu ne utobisa nesa ba ona utukwaje ne twakwatie kindu ne ndo minukilia ba ne ndo mina ona utukwaje ne twakwatie kindu 07 nendo kwa nota akwatie na tia kwata nesa ne utabizia bahati ya kwatele mutiana na mheshimiwa the incoming governor kwenda ni kwanga hii nundu ai serikali ni yesu nundu ni mwana vision 2030 agenda ni ukutabia nesa kwitho tu ogie serikali ni saa ile ya kwete oseubwe kutegwo kayase oviwe itina ni ketha tuokie ya seubizwe iketha tuokie itanamba kuseubwe ona ke mheshimiwa ni ukwe kana teva taite auma nongo tumbo lazima lakini tunaweza na zia serikali ni zitu kwata tena ite tuneka kukati tuneka okusamana zia kana tuneka osona kwanza mama nindo wako atayu tunakita osona lengwa dhali wewe edho tukwenda mukamba tuende nesa tuge kindu kama kita wa housekeeping tutongeania nyumba itu atoyazi ati tuigeze kwetela twise ku serikali ni yase ubiwe nundu kuyune na serikali ni yase ubiwe kwetha kwina thina muno na tukayoso na yingi na tikona hata ti lakini tiketho te isuna
ni muvya muno na indi aheshimiwa ni muvya kondwa kulezi mwasongia nesa indi namba ipata ve mwene ndi umunthe mwene ndi nguye twinena na kuva twanena na aheshimiwa nganena na kuwa wendata utawi mwene ndi mone mavikia na kutuelesia mawoni mo na kuwa tonsia NZIA YIVA ukona mukamba wa ilothi nayo na yuni enda kusoma motumani na nenda kwambia na ile itatu kenda mwitano Ikumbi ya siasa mbona inyonde muyo akamba mwilia kusupport Kalonzo niki tukekala serikalini niki ninye tundu ningalekosia muambani muvya muno nondo wawoni waku ni sami atongo yasomambe okwatanya akamba mbe na muno atongoi ngai ni wathimie akamba na musumbi ula ni Kalonzo bati ni twavuthisie na twevuthia uzia ze twevuthisie na twavuthia na ndi uno nake asia Evans kuma Makindo niko ndani alafu Kalonzo plus Azimio tosha then muchapie Kimandi Mbaloka akunesie ndo nesa kwa huko cause UDA down Evans Azimio la umoja no yonzeo ndo naandabia witawata Mheshimiwa Mbaloka emea vauni karukuma Katangi ni Kibwezi West okay ni movea ayo Motongo TV ninye ni Robert Motoa Munyasi awoni wakwa ni tavia akamba on the tukwate Kalonzo mbau tuweke kuvodhiwa nimba ila inge lakini twa cool andika kikamba nesa lakini twakulone siama ila ingi tulike nasio tulike serikali ni muvya muno motumani ile itatu kenda imwitano ngaliko ya Facebook na akuya ni Motongo TV na ende ngaliko ya Twitter ni @Motongo TV ke @Rastas Kithoku Ikumbi ya siasa utumani sio nasoma Mheshimiwa Deputy Governor ve Muvango mwa kuhusu permanent solution ya water sewerage town ngaliko sia matu ni wate mheshimiwa kiuno usaidia uwesongia watwende Motongo TV ninye Pastor Joseph Kuma Kitwi Nzombe osa uvo ithi twethi vala Kalonzo niwe Motongo yitu ona yatekana momethi vala Kalonzo onothi nondo niwe Motongo wo Azimio uswi nasoma asia andu ingi mwitoma mwezi okelela mwikasi okelele motumani watuma nengange mwanya andu masimu ngoza simu itatu namba ende yana Kilungu andu masimu ambie uko na simu namba sia simu siva ukione kwa kuna wako na simu lese wa TV na kana we mute TV yaku kana radio lili kana toyimo kwa sala Motongo TV na Motongo FM na wako na simu tafadhali lese wa TV ne soma motumani na ndio sa simu Motongo TV erasa ambia maliti anumisia kwa Raila vaiwe ya miaka 10 tumukwete mbau tusioke ingivo tui kwa Ruto nikaloki nzangi kanani mbuchare uzua siawe malete yakwe mumesia bau kwa Raila momelika ingi miaka 10 mengo yangale kweno yakami hai Motongo TV zilane kuma Kiambu ni asia oka makwatane na Azimio uzuni woni wake wazia ona arilo sisi ona mukamba buni voko telekea ando masimo ende no kuna simo kanini simo sialika no vikia na kuondavya twende na kosa ongeba nake asia nagwe ko siokela motumani watu motumani nenga angi mwanda matume motumani Motongo TV momaleti CHV tukiwa atujalipwa ni bure Kithoku ni muthosi maleti woni osu nduveta vau nza wa studio Azimio kambani eka yu atutavye oka kana UDA uzia azia mo unenga wa UDA kana oka ekanilike akai wetisa asia ngethi ukasaingi twamba osangia ngethi tuokethanie baadaye unaona ake asia Motongo TV muyasio Kalonzo aende mpaka 11 tuko nyuma yake tabia maleti mambo ya CHV mbesa sio vate mbesa vaikura haya naona ndo ingi mainene yange wa CHV kana community health volunteers timwasu nibethi tuna unene mwingi na mheshimiwa tuinena naye kututana unene ulwacho aya kanini nenge simu 5 katu ambao simu nikenda tuende na Kilungu ando mautuma nene ngosio kakwe nyingi nenge simu yambe ni yao na kwa namba ya simu ni noti imwe 5 nyanya thandatu ile kenda 5 noti 0115862950 kana 0753986233 wambe no hello Motongo tuinena nao hello tuinena nao niwinena na moe maguma kumwe mwe maongela nga wasia vani ni mwe amwati ndata
Vati ndaneza zio. Ete woni wako. Twazia au me alama au atongo imeido no mama tubalukilie. Hello? Ende to kwewa. Na yu ela Kalonzo neta nete na inge matane di ditu itina wa Kalonzo. Kana tu negotiate bala pa ile toti. Ni muvea. Aya tuose simu yake ile tuosa simu itatu kanini? Yake ile ni yao. Hello Mutongo TV Mutongo FM. Aya uzun ni wenda kweweka. Aya ungeno. Aya hello Mutongo. Hello. Wati ndata? Nati ndaneza. Karibu Ikumbini. Asante sana. Uyazara? Akakuidukiza TV ni. Akakuidukiza TV ni tafadhali. Aya drop huyo mtu akijisikiza unatoa kanini? Tose ulote kuidukiza TV ni no. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Wati ndata? Neza muno. Tuinena nao. Ni na katoka mudoka hii. Aha. Kuma musingi ile kwa matinga. Ndio ya hii. Ndio ya tunge laila mkono. Itambera na Kalonzo ndio anataka mkono hiyo vitu hivi. Tafika. Ni movea muno. Aya simu ya mudia tuende na kilungu kanini. Hello Mutongo. Aya sina namba iki ya credit. Na wewe kuna simu. Tuose. Aha hello Mutongo. Mutongo TV Mutongo FM. Usu newa aneni. Aya tunena nao tuose wa mudia namba ya simu noti 15 kenda nyanya thandatu ile itatu. Hello Mutongo. Hello. Tuinena nao. Mutongo. Ende ya nito wewa. Nenda wa chama ngelani. Yete woni wako. Nyene ngwate kya tongo yetuneza woni wako nikana. Akamba tijajitu kula kitu bantu bamwe. Kula kitu tinenzo kula nota matumbe tema ukode ya bamoge ya babalukane twa idio mbeta mbai. Lakini isi ya ngere nondo ite ne alama endele kwa Azimio. Alama kwa UDA na angeme kwa Oka. Na nundu meona tongo imairuka late vitwa ijeta kama tikenda tende ni kuutika kuti kula kitu ukoni yakwa tiga kuti bantu bamwe. Aha kuru tuobyengale kwa sionde. Tuobyengale kwa sionde nundu ndiye maya ano ya wewe wa wanyeta chama ni wangela niona ni movia muno. Aya kanitamba ungamelevu. Tuambie wala wewe mheshimiwa. Ekatu abe wala ni kindu chambe enda kuya museise witukana akambati kwasya kana maikwenda Kalonzo kana maikwenda onakibutha tio wenda kutekubela cho sumbi indi no naumia ona Dr. Alfred Mutuano wenda kwitia na mukamba yoyote wonde utona itha yenda kibela cha usumbi wa Kenya paimondo mulete lakini embwe wenda kwitia kibela kicho usumbi wa Kenya we mukamba no mpaka wetho na formation kana wetho unganite na ngurubu nene nondo tezo ndukula sia Kenya iko nao bila tu nena ba ni tu sisi tina takamana miaka ya nabu na nyene mukuu aba siasa ngamanati kuma ila tu akwatie multipartyism undukula sia 1992 sia kuniwe kula sia 2002 ndu sia 97 sia kuniwe 2007 ndu twakonie 2013 ndu twakonie ukweli nekana you utena formation ya regions cia Kenya na zia regions cia Kenya ni azia region ya Okamba inoteta Lower Eastern region ya Central Province region ya Rift Valley region ya Coast region ya Nyanza na region ni asiano na yu wasisia kwa mfano Oka ile tongo igwe yune Kalonzo so to speak niwene kana Kalonzo yu atiwe na Martha Karua na Gideon Moi na Cyrus Jirongo na wasisia Gideon Moi onandishua pio kana no tona kwa kibela cho senator wa Baringo nundu kendo kela kesa kwekwa ne onda by Rift Valley nyenese undo andoma Rift Valley makona kula sio especially the Kalenjin community sio mde makanenga nande kabano sio makanenga mundu wetu Ruto
Kwa ndiko na kila Gideon Moi wetete kwa Kalonzo embati resources sia kumotethesia withie no kumanda kura ulonge ni Martha Karua ndena capacity ka umasho kula sia Central Province ukethia sio ndeni sia likakate kwa Kalonzo toka ba muzigwito ukambani kula situ ni milioni ile na yusi milioni ile no nze sio ndo ya to register si milioni ile ibetia mundu akatweka musumbi kwa hiyo tukatweka ithi akamba ni tukunia Kalonzo to the letter kila mundu gethia ni wakunia Kalonzo withi atwa munenga milioni ile na lazima inza akamande milioni inge 5 nigenda ona ti 5 milioni mbewa 6 kana muonza nigenda wize ithi anita wa cross nundu ye mundu lezi ndagethwa milioni 10 kwambata almost 11 million kwambata yuko Kalonzo amina oza hizi okamba ba milioni ile no kwenda milioni inge 8 kuma outside okamba milioni hizo 8 ni kwetu Karua na yetu Gideon Moi na yetu ni mundu weta wa OI wa 92 tawara Jirongo yeah milioni hizi ni kwetu kwa kitumikila tu kwazia ni lazima akamba tebange nye Kalonzo katwika ni presidential candidate wa Azimio no wengu ni akura nundu ni dhonama na jukibela ni choka ukamba lakini emba Kalonzo tiwe presidential candidate wa formation ila tiona thiosa kibela ki cha Kenya then ukaweza kwethia ati kuna ulawe wako niwe taina presidential candidate weta wa Ndida taina presidential candidate weta Professor Kiapi numewa. It's not a question of just being a presidential candidate. It's a question of kana wadhipo nuwetho we mushindani kiwango cha weze kwethia nutona kwetho iba kubena muno pio either okasinda kana okethia niwe number 2 lakini weza ithia even in terms of MPs when my MP maingi it makes sense you ona itina watu amina elections no wetwe you can negotiate nundo either when my MP inge pio katika mbunge uketwa president ulo sindie akakwea want to work with you nundu na mamemba mambunge inge nikaenda wesaidia nake ni waongoza serikali stable kwa ukicha kukita kwazia Kalonzo for the sake of it hapana na ni musominye na ni mundu mwele nini ziku tatanita FM kuanalyze ngama naundu sindu siende na nene tofauti dhije etu ya mbua netu ita ya mbua. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa mbalo kandi kwa beke ndo chumbu none musia yesia owa muthia wako na simu chakana tuikuhusu isi kula zitu kikavu ni kimwe kula nota matumbi no maviki na kwale kangela bona okay saithi abaiki ndo tunakwata tuobengaleko ondo tuobengaleko sio ndei kana mukamba athi na wasiomo nino kita kusongia hapo lakini nenda tambe kuendelea kila chane no ne deputy governor bani asie pio kwagwo Kalonzo naka kunewana kamba onde kitungililo a presidential candidate wa oka pati usumbe tukwata kwiselanzi Yesu ona tuithenge abakubi na ku create a wave ona tuika ku ignorewa na ndo ala me game nene ya siasa ko utwasie pio tute nundu FM asia tuyuma ba tunene byo tutabye mbai bala twalitothi pala beta wa oka ti bandu akamba mailitothi nundu batete wave etono tuma ando ona manengwa ndaya ona tuemetro kwa rakibela ko uchune kimwe cha keli enasie regions kana blocks ila si arifari wani deputy governor nisio indicators kana siendo ila ituona sia pala kibela kiendete nundu ando ne matende yako vote as a block na yutu ito no run away idhionde baata tu ya somi from that fact nikana pure Rift Valley ika vote to the last man kwa UDA chuni kendo tuonete namba ile Mount Kenya undo je kalile mbikia yabau undo je kalile mbikia yabau tueke kwikenga ndi kuona miracle ikwisa kwikika nundu wasisia andwala on the leaders ma Mount Kenya ala elected on the ne maegemeye ngaliko ya UDA kana mali silent ma sit on the fence isi sindu ile
nundu pemaanisha be wasia ukuma baya nthi kwa mwene nthi aingi meyumisie manena na wasia maumbo kapyu kana me kwa UDA na mwala mate kwa UDA tuthio mona mayasia pure clearly tu kwa Azimio meaning Azimio ni kwemoteka paya Mount Kenya nundu lo noni Raila athi Mount Kenya na athi unoni andu ingi alama naendete nake ma back off na mati watu ikuona rally me kuendesia mo ene nundu tutio nidio kengana pati rally me kuendesia ala me kwa Azimio ma Mount Kenya meikathi ya chama cho maendie nake na chathele loba kumaanisha results ila me expect ya on the ground tisio maakwata that is a fact okay kwa utu ikekenge chuni kumaanisho ni kumaanisha those two blocks are going to vote in favor of UDA iswile na yu ukambio sindana na mundu wena block iswile ni ukwitha thinane munene namba 3 ni twa vote ye ithia kamba Raila na twa musupport for 10 years na wo witu webau ila Raila onaendie handshake ithie tunaina mathina tuna expect ya aenda katokitie waenda mboni lelo ila mheshimiwa Kisoi wanengetwe bunge nisiongamie la Kisoi wa miolika serikali na chathele laba na lelo isiongamie waenda kuitu emali lelo ila si anenganitwe sio ndeni siongamie na bai mundu utotetea waenda Kilome lelo la wanenganitwe mheshimiwa Regina kwa thukuma na Jubilee ni wongamie wala wongamie nundu bate mundu wito na serikali yuwe kama sabu yasu ni kumaanisha la Raila naendie kwa handshake pesi ndo na wailete da akuite on behalf of our community community yitu nigaza munengete kula ithi tunaina mutongoi ndumbe kana 2017 twakuniya Kalonzo kula twakunite mutongoi witu wetawa Raila that time Raila na Kalonzo mutongo witu ndutoza kukwatanisia presidential candidates you can only have one leader at a time so leader witu wa NASA ila yeta wa NASA eta wa Raila Amolo Odinga na twa munenga close to 90 something % votes makueni lakini la waendie baya ndatu negotiate ya anything lakini wasisia Malala Uhuru naendie Kisumu ena Raila after handshake kutwa development kwa ni maingi muno na itu nibore ambe tuone ye president ya yukilia akasome thangwe thei akaleo tunenga kindu twitho wake akaleo twatha kindu okite na governor Siasa the lakini tukokela mana kuni asio yes kwitu tuigwa bina muno no sunu gwa wasia wa mwene ndi ula wiba asia no kwigwa bina ku trust Raila ingi muno ba umyaka yake bikie nundu enda koi for only one term kuwo nakathiba unakaleo tutetea tutiba andu tukamukulelia ingi asante mheshimiwa kwa uyibwe tu okia kwekia kula situ asante ni muvya muno na indi bwana FM ni wethukisia tongo ya sweli na wethukisia mwenendi na nienda kulia na kule mheshimiwa ate onda na esonge nienda wesonge no iwe ki utaalamu mukamba osuse kula bandu bamwe kana bathiundu bailiu atengale ko sionde ovye ngale ko sionde ovye UDA ovye Azimio kana wamebana Kalonzo bomwe na bayeto azanda nendo kurebya ko utaalamu na usunga wela isindu ebina wekolezeu yes ati na undusuno nene to kundu kwingi twanika tukabaluka na twaunga matwithimwe tukasinda na nenda kuotabya mali yo ngotabisie shilingi ya 85 nenda kuotabya siana wana kindu kita wa vote kula undu wambe na ndwala mebo undu wambe na ndwala mebo na undu wakeli ni momeanata na yu ni kwati niwewa mheshimiwa peke ndo aweta chapata ni wazia serikali nizuni tuonie mundu la wi Raila notona kwithana ikaba na Kalonzo notona kwithata na ikaba niwo indi ni utabia uwo onage Raila ti wona ikaba ni utabia ba onage Raila ti wona ikaba nundu maziyezi ma thiuzi ya serikali maziyezi ma Raila meanada baye ni utabia ti wona ikaba
onake agirite kwe ke serikali na ize kana bele unuru manete kana miongo na itano ni mbeza mbingi na niwele kuya kaimanda kaitwa bala kula kwa ndwala make yini utapisia ba na ni la ku utapisia ke uba yes pe ngwete kwete obwa na nite kwenda kuwekana nayo takamba ithi akamba yu pe ngwete kwete obwa na nite kwenda kuwekana nayo takamba pyu Solomon ya mino usumbi ka Israeli ati ya mwana wake usumbi na gwiya ati mbaye ikumisia ongamie ba yote na ile ziatiwa ba iyo kumisia azithete tiyo ande ana usumbe kwa na mwana wa Solomon nite kwethi ongamia na mazi na ningitiza winywa kumi muithi na ithi lete thika late ithioka andu azume kata ni manika nenda kureba yami na miaka thiana muziri yaoka o athe ya bwitheo isu ikumi akua na naiche cionthe na baithele ngi yana tesu na gene Nebukadineza atheya ino ingile cia tiele akua cionthe na ananga oneleka ninja yake tu na thahabu ni Solomon kicha kuyata yani imba ya nangiwe pomana zindula cia the kweti cia pata cia nangwa namba yesu ya naika na nagwe na utabezi oba neyo itumia wane ndile kuona siende ta America ta Germany ona South Africa kuze obye sindu ile wewa siende yonde andu asuma naikie meta wa mixed multitude manaikie malikanga kundu kwingi na wethi aba mayungamia ta ndi na moko tiwa kathika ni munoki oba katwaga isukuma ni Palestina kazukuma kathio kaimuzukuma kaimutungo nenda ukutapia mukamba ni tukwenda kwitha no mani undu yose ona ise yose ina thantatu ni tukwenda kwitha no mani wa ati ethani tukwenda unena thiulua mali la yiva Kenya na mali la yiva nthi kwitu no twitikila kwasia ngewa ya kwanya kula situ mbe twambe kuwekana na nge wesu whether tiati ye Kalonzo kana tiati ye Kalonzo twabika ba ya kuthi kumanda ngaliko ya usumbe wewe sindulenge na isi ati tuwe no thacio nundu neo katiba twina kama itwa bindu ye mengo kenda nemwe twacia kana cia matwina cio mbinge cia masitho cibo indi neo twabika saa cia kwacia ati yune twathi kunena ngewa ya usumbe mukamba wonthe asisie bandu bamwe na aya mwene usia bandu bamwe yana yulwa yana asie bandu bamwe mengo kenda yulwa yana nundu kwanzia ezu nepote kweza kwetha na namba na nepote kweza kwetha na mutongo iwe na bina muno na yute yite kweta obu wengu yitu kwa na tuile ba te kweta obu wangu ata wethukizia weiwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndete u na atongo yu angi anene make mokamba uthiwe kila mundu no kwete kuthinzia yake we withukizia mheshimiwa withukizia mangava na lasa kwe withia ni madangaliko yo withukizia mheshimiwa muthama onake thate musakwe eona maswala make ma siasa na maswala wake wa siasa yue keuni wezini chote kwetie indi pakatonde kangewa yakwa titume kula imwe kwa kikundi ki nelengwa kikundi ki nenda utapia sisi ambaye ile tongo ete miaka 35 yute ile ba ni utabizia ba mundu lawe ya rastasi na mwethukizia na muziaizia ikuna akula chondone kema mupaka mundu wa mweso ona andu ala melamu makune mamina kwaze musumbe witwingania neva nienda ukutapia sindu lingi mamba akulwa nisio ni matabi wati peke nduketa usumbe na kiu nicho kitie ya mbesa ila mbingi cia kwa usumbe tu seneta na usumbe tu ngavana yu kundu kula kungena asia twetho na wani wige bwa ndo tunengetwe uthasyo ni moya wako na wani iti twambio nena ngewa ya thiulu twasi ati mheshimiwa no kwenda ngavana na chap nage mheshimiwa nage no kwenda MP na UDA ateo nundu yu netukwenda unena undula wokamba tiko mane paya hotelini we paya munene kana kiwanza ne kipa yake nene cha tongo onde pamana mama kanisa kwa tukulani ati yotu abikanza asia usumbe yu twesisia ba na tuisisia pa na ne utabisia nesa ba yu tukuone kata twende na eti yende na yu tuungamete na mundula we Raila 2013 ndikabaluka na 2017 tukabaluka ni utabia nesa ti yende na kwanza wekethe wandethwa na itu ukwata inamba cia mukamba ni cio munenga ebina kwanza ni munengi ebina nesa 2017 athi ethie serikali no ati zo muizumbe kateteoya zo muyende ana yo mwinyo kana muizumbe na batengwe lakini olo nithi
you pauni pongwenda nene kindu kinini nena kindu kinini FM ndo sakabala mwenende ndwambe nyeti kwenda kwacha mundu la we tinga ni wolona kamba kana ndao lona kamba yukila wekie woni waendie anena sindula sia kwake na amina kunena sindula sia kwake niweze uzio wa tongo imando tongo yute yumweshimiwa ailo manda akona opportunity ya ubua Raila nuzi maazia mumaidha wa mumaidha wakwa ni munana wakwa tiza sawa yuko makwataka formula ka ukuna ka kwaje kana ni wayagia kambanza yuko anza mekunea lakini ni uo ndo kana mine ndo teko ati yes ona mweso we mundu la wetinga minone na serikali ona ndaasya paikoke mundu ngio konena and then akibela serikali na batengwe na ndeke bila serikali na batengwe ona Kalonzo no wesie kuthiobo na athie ya serikali ndio kamwe ata na hewo nduke tethukume na baume utusamu ne bana umi utusamu lakini andu azu onthe maume ite ondumwe na maume ite ni jao nundu serikali thipangwa mayaipo na serikali manaye ndio serikali medhia ya bangiwe nenda ukutopia onakeka andu ama munini wa musumbe omo manaogie wethia mena tumawonzu tu bandu na mati nangwa wethia be bandu to no likilia mundu nenda ore kunaye kumu na kukakilia asante na ni woto ni umbo nyene ngoma na umbo mundi ati mukamba chondo kimwe na mukamba tena no wa serikali itaneza sewe asante aya nende ni movya muno mwendo museisia naku ni kuye twinena twisone na batu ithio kakukacha nenda tunenda naku twinena kwisela ile itatukenda imwitana namba otimani mukuve Facebook ni Mutongo TV na Mutongo FM na kwa kilungu kecha ikombea siasa ni imwe kwa imwe kwisela Mutongo TV na kwisela Mutongo FM wengale kwa sia ketri Mutongo FM ni yana imwe na itatu katono itatu FM na inde wengale ko kana 103.3 no yakuvika ko sia masaku ngale ko sia mala masi na frequency ya 103.3 yamba tangale sia Embu Runyenje zingale sia Meru kugonde Mutongo FM ni ukwatia yana imwe na itatu katono itatu FM twakangale sia makueni mawedhuru loko ni kuvikangale sia Kajiado angale ko imwe sia masaku ni yana katono ile FM tuthingale kwa sia Keswani tuambie bati tataveta voyesi onde twende tunginyangale kwa sia Ukunda ni yana imwe na ile katono kenda FM na hindi ndino wa YouTube tu live na ningo soma motoma ma YouTube na ndo soma ma Facebook na ndisia ma YouTube na ndio simu ingi itatu wando ma simu mweko na simu nesi wasewa TV na radio ando ma radio nondo nenesi mayene namba ya simu kioni ando ma TV ni oma miene ando ma radio namba ya simu ni noti imwe itano nyanya dhandatu ile kenda itano noti 0115862950 kana 0753986233 noti mwonza itano itatu kenda nyanya dhandatu ile itatu na hiyo unasimu tafadhali dese wasewa TV kana wa radio nikenda tuone tuke Facebook nenda edukesi aseisia na edukesi ma Facebook tuambia na Samson Musioka yase Kalonzo nowe ukatonya NZIA tambai ende NZIA ila yekava ya Kalonzo ni kukwata na Azimio edwa Samson Musioka haya tuke kwake Wilson Musioki Kalonzo sawa marayana kuliko Raila nundu Raila ndatethia eka kwikala twisi njaruo ikosa kivila tuthina kondo yana mbe waondo tuthinite nundu ando ni makiburi zini Wilson nake anko Jose ni Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM wathibu like page na we share tinauke tawa ku share utumia ando inge melo ile kilunguki Kalonzo aingie UDA afaulu anko Jose haya kula sia ukamba ni almost 2 million na nusu ni UDA na nusu iswingi tuyanie nundu muthama akwete mbia vaya UDA kabisa Kalonzo yumba nginya ona speaker ila onete wani UDA ndaka amekwata usiye to Charles Tony
ende twinene yakiu mheshimiwa muthama tuika unenania wa imwe kwa imwe nake unethi yaseka na ona Kalonzo akathi UDA kwa hiva ikindu kwata ekakwikala nthi aketela maundu mavangwa usini mheshimiwa muthama mwene kivila wa chama cha UDA na ende mituki ni twithana nake kumbeni ya siasa. FM nakutambua sana Bernard Kioko. Samson Musyoka na soma otumani waku no mbere kiranzoma alanda na soma na ende motumani mende na kuka na ende ando masi mulino kitekwe nyu ende James mbalo kawe motongwe wane na kawo osu eta wa maisha boda boda. Daudi Rosafi ndava haya sawa Mutongo TV iko sawa. Man Jose Uruma Oka plus Azimio UDA Vaikendo Otongo ni Itinga Mwema Joseph. Asante. Kalonzo tosha kwani iko nini? Ala be humble. Mwana wetu wa be humble. We siasa imwe. Tosha tu. Haya. Albanas Mwasa. Haya. Ngezie. Ngethesie engineer Francis Maleti. Na ndomu ya kivela cha masago cha governor ni chake. No agethwa. Dominic. Asante. Nendo soma motomani 5 noze simu. Nisoma 5 noze simu 3. Kanino za simu ziana ta haya simu 5 newa simu mukoneta muno no za 5 nsoma otomani 5 yu no za simu 5 na ndisia otomani ma YouTube ando ma YouTube inogeta kwa nyundi no lwa ninywe unona ake wambe katwambie nono makazi comedian Kalonzo atuelekeli NZIA ila ya ile tuyenda usona ingi na yuni Azimio uno ya Kalonzo atuelekeli NZIA ila ya ile tuyenda usona na azenzi yanze oni Azimio. Vincent Mwangi thina ula wivonekana Kalonzo proposal tukezi hiyo ni ende meonena thina ula wivonekana Kalonzo amandite undu ukanengwa deputy president indi ndaka hakwata ni watu tavisie ndakwata Mbauraila na newa ayasia ati enda manena na Itinga ingi indi ni kulia akamba twithoswa mubaka indi. Vincent Mwangi ekulia mwa akamba twithoswa mubaka indi. Haya ni otomanya tose simo mheshimiwa mbalo kaya no amana ukamba ni wipe ndamu jo ni motesia woni wake Mutevu Kaluma Steve chondo kimwe ni kisio indi chondo ti chama cha wipe huni mheshimiwa kwenda kivila kwa kilome eto wa Mutevu Kaluma Steve yaze chondo kibone kesio indi teacher wiper. Haya. Kalonzo Musyoka mpaka mwisho Bernard Kioko. Na indi ekane soma otomani weba wa muthia Kalonzo twisonga nake nginya vala ukatonia mwezo kuwe wa Githongo. Otomani mende na kuka ningwa na mema ingivyo ekatwa mboza simu yu twambiwa ndo masi mu measiata. Na gwe weko na simu these wa TV. Kanini wambe no tuose simu yambe. Aya, tuwaze simu yambe. Aya, elo Mutongo. Nikitole kumela tu. Kitoli kalibu mono? Asante. Tawoni. Azimio tuizo takamba tuizo support ya Azimio. Laja ni watu kengi muno. Anu Kalonzo ni waneni Asia. Ndeso support Laila. Kalonzo ndagazo support Laila. Kalonzo alige UDA tuongezelekana. UDA ndio ina vision. Wado si Jaruto. Ena vision ni mwana. Na mwana ni mwende anu kilo nena. Ni oteja enende. Iko Kalonzo au ngana Ruto tuongezelekana. Asante. Simu ya Kelly 0115862950. Simu ya Kelly ni yao 0753986233. Hello Mutongo. Hello. We ndo kuna simu ndo nene. Hello Mutongo. Tuambo tilasimu kana. Ando mazimu kwa thiata. Haya. Hello Mutongo. Aya, jimiwa newa mwambo kilia. Tuambone na mwene ndi. Hello Mutongo. Hello. Twinena nao. Nita Ndambuki. Ndambuki, karibu muno. Yes, mimi achai. Tuba Kalonzo wetikile kuba ndenda kuba mtumano ya support la ile ilitaka datu. Wale to umwitikile hadi kula kwa Azimio.
Hii twende ivanga nangaliko wengi kula kutono tadikata mbaya mukamba. Na wona neva. Nona hii. Ati kula kuyuda. Eche imindo kiwango la chambi support organ kula kuyunda mbaya kama mata no nengo. Haya. Yes. Asante. Haya simu iko no muthembozi yu twose yakatatu. 0753986233. Hello. Ndio wazemba. Eko zemba uka 0115862950. Hello Mutongoi. Hello. Ikumbi ya siasa. Kwa wazemba. Mutongoi majindara. Neza ongelanga wazia. Niyo nakwa nita metawa kimanga. Kuma kitui. Kila ndo no roje Kalonzo. Ni aligana na Raila Mukamba tulina kutona kwana. Na ege otinda twanane liti bana batu ukwadi kila wende. Akamba twenda serikali nu kibe. Aya. Ye babe Raila longona ikongona rekendo babe ruto ni upungu na ambiye tene mathina make mungi kela. Ni muvea. Aya simu ya kana. Simu ya kana. Ni yao. Kalonzo athi mpaka 11 tunewenda ya Martin Maithi angaliko ya YouTube Mutongoi TV Stock FM official. Hello. 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 Numa simu tuamba ngamelebuka nini? Aya Kalonzo has only been negotiating for his own benefits. Same to Chap Justin Ndonye woni wake Christine Mwoka andoma YouTube naona maiteta indiso mama otomani menyu ni mwasu Christine Mwoka nyeni asia batemu nungukia Kalonzo athi vala veruto Kalonzo aketha DP indi athi azimio Kalonzo ndeye kwata kendo William Mwenzi Mukamba no Mukamba maliti mena mutua munyaka maezi likali ni 2017 ni chao maiti SMS yesu na me-edit wona ndi edit SMS ithaye na ndeto nthuku ati uziogezese nekenene takicha Mutongoi TV na Mutongoi FM twinena ndeto si obothi atongwe na guye twelo obothi atongwe maitu Mutongoi munyuve na Mutongoi tai munyuve tweka obothi atongwe maitu tweka umangane nundo naguka tweka Mutongoi okendo nengo ndaya asuonde matete ya mirengo ngudi ya siasa na timbai ya Mukamba no leo ndo naete FM leo hapana Samuel Kitheka aya nake mundu uyu netwa Fengu Studios yasia mwina maoneni masio na analysis sia kisomo nzio lakini no mwisi Kenya hakuna demokrasi osumbe ukita konenganwe ekai ukenga UDA kana ikasumbeka akamba Kalonzo nathi kwa Raila Mukamba alike serikalini ni muvyamo no Mukamba ovye kila vandu wambua kasimu yasiu aliko ya YouTube Mutongoi TV Stock FM official mwisera simakau governor wa Masaku no kiamba muthama asanti kwa kulia maleti kana okuki vilani cha governor Masaku Johnson Kioko maleti ya ICF kivilani Kalonzo okay UDA Paul Mwania Ruto tosha Kalonzo alike Kenya kwanza na indi kanisa motomani atatu tuende na kilungu John Kilonzo Junior ndavisimba loka kana kuta UDA ukamba nota kukama ndenge haya uzini John Kilonzo Mike Mula ya please maleti wena atongwe aswange tavye Kalonzo athi kwa Raila nivo ve serikali na Kalonzo ndaketi kile twikalenza wa serikali miaka ingi 10 na indi museyeseyu twambe kuungamilia vungale kwa kwaku twambo sio kabave atongoi na nguya kana tuibata na ku nondo tuibana ndo waku atuisa kuendesa kilungu otewo ni mwethukesia nende mheshimiwa maleti clearly wethukesia nende Mukamba na niwa moyo nondo ne manena nimekuona ni kana ni malakite leadership palabe the open leadership tarijo nzizu ngitaweta with the ando on the mathi kwekea kula sio 11 imwe na ni azia FM vano wakiwetaneza azia onambalukane waweta azia baimwe nundu ni mamini omana utongo yundo sama na begi nuna ataviwe na kane ukiweta ba ambiye biti ya mundu nenda Erastus yokwatike nundu ngiligezeto
waileosa ndona ni umutumia waileosa kwako kaweta biti ya mundu ni akausie manamo. And one of the reasons kana itumila biti ya akausie manamo ni kwethiwa nyama cia mundu cie mono ucie moyo kwa biti na nyama cia mundu ikiunguyo kwa biti nondo iwia. And that is why mwe wasomi history ya man eaters binani kwa man eaters region isu dai na mumbinge mono. You can imagine that time na muila cie lesi do cie kuuta swala na muila ingi lakini la ya samia mundu wethia de cie mamundu. Now kitumi kimo kuona baila ingi cia kwatie usumbe wa Kenya iye mea na yukita kabisa kwa to uchumbe wengi nondo isi asamie siegwa osama ando ma live valley ne mo sieke pela ke for 24 years. Yes. Mo na ma transform kuma bala mai within 24 years ma tuka kendo kengi ando ma central province ne ma na kalile ke bela ke the first president na the third president and the fourth president na ne ma manie ko ona ju maende o strategize embwa mayo sakibela keju mechenda immediately after president ulo no kosa na katika maendo ibazajo na kitumikila kuona sometimes tiazi Kalonzo ni museleniki embwa ni formation ya unda na ende hizo na advisors ma Kalonzo me modavi embwa ni kuya ondani tiari mheshimiwa Ruto niwe kalilende na ndo alama mwetikilile tene na mavanga niwe president ko Kalonzo dalika udaka twika the presidential candidates kadizu endelu aya no mpaka wethe katika unda nimeka lilende na block enge mazia na itu nikenda to support mheshimiwa Ruto lazima tunenge the deputy president nikenda tambe kwa position ndo tuyosa chao ko wethe katika unda space ya Kalonzo onaembwa lebo ni nini akibela kinini na ake Kalonzo tiwa kosa kibela kinini nondo ai vice president wa Kenya na yu no gwandange mayazia no ikalangile muno wethia ona kibela ona nenga wacha speaker junda tona kwekata kunewa either katika unda ende baha katika Azimio niona space ya Kalonzo bado lebo nondo ndwese unda ya sembiete bango ya unda ya panga ngwate nange nando maimoza space bau icho kutumononie ila governor wa Kirinyaga Waiguru walikile and displace Girichi na ke aloka nondo bau bango already ne abangiwe yuna ke Kalonzo baya undani space ni ona nini muno anona mudhama wa ndiye ndiona mudhama aizonga anga nenge nawe omwe anaizi mwanya bawe athuke Kalonzo ndiona kisiasa yu ni kisiasa na unga liko ni Azimio niona Raila bado meango yake imebingwe ende it is getting late Mboki ni kwati engine ne umete letele o mutoi wa Mboki abine baton nikenda yambi ukuzia na ambi na ukuzia Mboki tushona ulisa yendete yuko the time is now na now weta time is now is not for Kalonzo alone nulila tu nena yuluo tongo yuo kamba ti Kalonzo eweka Kalonzo na tongo maliti ndio ngabana Kibudha ndio ngabana Mutua ndio ngabana Ngilo ndio ningena tandubiwe nene ndiko tandubiwe tekata we are there ningenda tutongo esie enende MUKAMBA ko ibinda yatu nena ni either na Azimio kana unda ne lakini muno pala na nafasi ito nene pala meango ebwa atata namba ubingo ebwa lakini tunenge tu ebinde kubebyo ngenda uza ile italika ne baga katika Azimio haya mheshimiwa na ndiasyo andwala mu tukwasia Kalonzo no way there is nothing wrong kwasia Kalonzo no to support lakini nage tuimu support nalike pala hivi akamba tuulika na tuilika katika serikali the pointless kusupport Kalonzo tukone kura edwe namba 3 na mina gwetho namba 3 kana namba 4 wethe atenza serikali na baitho beto tofauti nela Raila wongamete na Uhuru Kenyatta kaungama nange meta wa ndinda a Professor Kiapi nange ingi to lose together ta lose
aya mwisho watu hivyo wete kino kiucha Azimio na Kalonzo kana vya maana wake umundi ndini wa mtandao wa Facebook na wa Twitter mheshimiwa gavana Kivutha Kibwana veke ndo andikie kana mheshimiwa Kalonzo na aswa ngima wani Kenya Alliance ne athoche ndini wa Azimio indi moka mamanyeve kasoni kala kavikie tene andikite alibad ila avikite na moka manenge ala mevo ndini ndaya ne wana nyokana vena mivango okana oteligile neta yukita Azimio kwambe tuki pena ni asia nyemwana nena komania na Raila Omolo Odinga nina gavana wa Kitui na gavana wa Makueni na atongo yange particularly professionals professionals wakana na latina kala Raila ni tunamutabisie peupe patrup tunamwe ithie takamba tiuka ulika katika Azimio tienda ulika mana tienda ulika katika Azimio pena mkataba wona nitie akamba makeba me serikali ni Raila Amolo Odinga ata either by representation na zia representation ti appointments sia CS appointments sia principal secretary appointments sia directors appointments sia ambassadors is your representation. Apart from representation tunamwea ni tukwenda the tisi ni projects sieva sia pau kamba uonde kaunti ya Masaku, kaunti ya Kitui, kaunti ya Masaku na Makueni siye kunwa ni national government na sio tunamunenga tunasioka tunasia ni lazima na uo kamba enjoy shared prosperity na the rest of the country kwa uweza kweli ya sindula sio kunwa nationally o nation sia yetu sio kakwikiwa ba ukambani nikenda withie na itu twambia ku enjoy national cake talagi kwa na hithi tunatabania tunasio nikenda Azimio isinde meango ya Azimio ndikabingwe nirekale miniwal okwebinde kubi nunduri sibinda no yendete zembingwe nikenda weza kwethia oka makamwa nimenda kuka Azimio no malike onaunda namoni athoche yana ngeti na noze kula ne winge section mwa unda no utileke ko kakalika ba as long as you win but muno oka meango yayo nimebingwe na hicho kwenda okulia mheshimiwa Kalonzo ndakekale muno na make a decision ona kauni nese umola wevo nikwethwa maybe na nini thukizie niweze la wewe mutula Kalonzo anena no lewa Senator Kiyo anena no ile kwethwa wewe thukizie ndo mekwase nonzo su wasia Kalonzo okay na langi ko nenese kana Kalonzo ne thaletia kivela kenanange na kivela geune ndo katika Azimio Raila Odinga anengie mundunge nondwa strategy ya kisiasa balono kuona totona kosa kula mbingange wabao kama kwethe nione nganite na una mistake inge alikile andai na ni mwaizi wate the open mistake inge alikile ni gwetho Kalonzo we mwene na kebende to umisi na ndeto na sio ndo sili na alika akili ni sia enende alikanga alikili ni sia enende sia ni ba ne mundu mutuma ni muno ku support Raila ya katatu lakini niendao mwea ndeto nitongawa nengi no asio kya kazi vinda nila na isiu dia in the right frame ya mind dia in the right frame ya mind na nicho kitumi na isiu na you in the right frame ya mind na ninonie kana kaze no kwatie a revelation kuma kwa ngai ya mwea nonie kana Azimio ni uzinda nuze everything that comes from God etio supernatural asante wadi amweshe ni muvya muno no ngamwana omosio wakabikiana kwendeze neza asante mwana wapi mheshimiwa Mpaluka ni to education mwene ndi na kindo kila cha come out clearly okwa tongo imetha matongo esi enendi na kiu nicho maile ku education na nicho kitumwethia pena democracy na democracy dictate ya kila mutongoi education mwenendi nundu the minute wa tongo esi kuma bayolo wiweka we saitho sembeta utiite mwenendi basa muno naku na chuni chokiende oyu kambani chuni chokiende pa ukambani kila kiende ukambani ni kana
kila kiende ukamba nene kana atongo imaitu aingi ne matiete atongo imaitu aingi ne matiete mwenendi baya eweka na disconnect yesu niyo yetete confusion ukethia mutongo yendo make decision eweka hotelini ndane so consult mwenendi na kwithukisia wasia wake na ni asethi no wambie suola wethiie Kalonzo ni twamunenga leadership ni twamwen trust ithie tandu aende na leadership jitu atu lead lakini makwisa kwita mikutano ya kamba nikenda nusila watuika mutongo iwambai kana mutongo iwandu dutono lead uteumeta kama kundi ai no tuendete ba ni muono uniendete neyo NZIA gailite kuna sekana Kalonzo vune ba waisinzia ko decision ilo make ya weta mundu at any given time yitha hayonekana muno ta yake nundu andu mai consult yawa na mathi involve yawa ni kwatie twakwatia ni kuthi no la munene kana kosa ila Kalonzo wekie niyo jiu na niyo ikosite yuthi no la tuwe umundi kiki ututhinia ki utuma wethia na deputy governor no wane na basia mba ile ingi ni sienda ikombana ukewa wendo keti kibela tukaonenga ki na akuno keti nondo ni ba saubiswe forum ile discuss ya atongoi kana otongoi wake sio keda jitu unena ndo asiaka namba ya mukamba yambe kweyomba ni akumba na umundi usakuwa ni wimwe wanana tiasele patiele midanga tu tiasele kune somo twaile to soma twasiaka na myakela yukite mundu loka interest wana leadership eta na embumbano sia akamba nikenda withie etongosia nukutongosia kulingana na wendi wa mwenendi na yune siokete bau kila kingi ngwenda onena nikana wethukisia andu nimekwigwa utongoi utongoi ula wende mwingi nuoleana na enendi enendi nimekuolea na nicho kitumio kuona bena mathina asu andu meonene kwa unye nasie kana niguo pe andu maendete atongoi amwe ni maendete kwa hoka angi makathi kwa azimio na angi makathi kwa UDA lakini yue bindani zi utongo igwetha we tofauti nundu ando ni meiso vote kulingana na mathina alamenamo mwene nthi uja we baje na thina munene atongo yala maenda ayo lo batasovea mwene nthi uja ena thina wa kwitha mayubiki wa imbesa sio mathi kuona factories sio sawa bya mawia kwa umethia methukisia mawasia maandu mateuteleka then ni mameki ye decision mekwithukisia atongo yi methukisia yulo kwita kebera kuchwe kimwe kiende ba yathi icho kitumio kwithia wethukisia no kwiwa wasia wa UDA we ground mono ukambani ukethia andu nimekwasia twina mheshimiwa Ruto lakini weisia atongo yesu mekwitwa atongo ya nene nimemoka kuyulu kila kingi ndona kwasia kwa miana ya mheshimiwa wito Kalonzo advice ila ndo monenga nyeta mheshimiwa James aipate leader wakwa ni kumwia card sie bindaje no nathaukia nai na option ni loti alite no imwe nundu kuselewa kugu na seleiwe ku make decision no kwa waseleiwe kwa mo handshake kekani waendie handshake tene ibinda ya Raila etha negotiate yena kete sindu cia kamba na ikoka na aselewa esaidi ya Raila endie ya mwiso esodi ila kwa mathiko methe wethi abatikindu tu negotiate wa kana twetigwa tambai ya kamba na aselewa chakeli oyula kunaone ki information siende na ufomewa aileta make a decision no say decision you make ya ni risk uteke hata mutongoi ukeka masabu uketa ando maku maka kwelekelia bantu ukethio na mwasi inyo ndeta community mwagain ta community kuna asene waemie kweka kiu aileta make a decision tene na kwasia no to na kwathi kwa azimio kiko mwaisia matambia nundu ndeto ila wanenie imeleka
no munde kwasia Bali mheshimiwa tiaze no amelie. nengia siasa ndai na akili ndai kati yu ukasiu then twasio na wao tutongoezi akili ndekati ko ni kwe educate to kana undu wanenie na ndeto ila wanenie itimeleka ko option ile itiele ni ile kwa mheshimiwa Kalonzo zambe ni kwitikila nundu baya bamune wale ile athi balota ale na bubeta wa UDA. That is option 1. Option 2. Yes. Option number 2. Ile yake tialite. Ni kwitikila athi eweka. Na mbidugeze neza. Kwitikila athi eweka ona kwata kula ta ila sieto sia ole kiapi. Etikile athi eweka na athi eweka Raila in after this election duka mwiga. Hii ni last attempt yake ya Umanda Gebela. Ku the only other senior politician ulokwe that yalite eta wa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka. You take position immediately. Na halive farm. Those are the only two options. So, I make a decision. Either in the UDA, okay, na either I negotiate. Na kana okay, etikile onga me eweka, na tetela, eka le opposition, nikenda, create a space. Iloto na kukita na Ruto, after 5 years. Asante muno mheshimiwa Mbaloka na kwedugeze options ya Kalonzo wazenile ngale kwa azimio izino yekia x wazende tuzi siemeleka na no okay andu angemebu meta wa governance utegwena namo kwa it will not be easy for you. Asante na inde FM ne muvya muno ndo wa kwikala we mu neza wethukisia mwene ndi na wethukisia atongwe ano gwe mheshimiwa baya sekana Kalonzo options yake ni swili ni wanenga ni UDA kana ba hadi vo mwena bayetwa mheshimiwa maleti bana akiazia aye ba kwa azimio be mwana ndeto ino imelenge FM ki utaalamu ati to sisi Kalonzo ne kuswala pride na kaza ne ngothia azimio kana ne ngothi UDA na indi to ova kwi iyo mheshimiwa Manzo ulone muyumbe wa Makueni na mheshimiwa Kimilo anani ateima Kalonzo wa Musyoka metha abagube muno nake maisi kana oka yetizo ngothi azimio moke oka nomo FM ni mobea binenda twambezi pa bahati options ya Kalonzo siana ata maunu byala wenda mamme anata na ata tu bayu mona zo bingi kama bakaba ni kwa tini wa mheshimiwa ni wa asia no tona ndazio kazi mio lakini na unubi wako either aunga meweka kana the UDA ni andate lilikanekana mawaju mate mapetu atatu chama cha mundu loye Mundavadi kina ina NDC baya tukumyongwale na atatu mwe wambe na hapo yazuma itembe tukuitatu baya betawa betawa Bomas of Kenya. Yes. Na ni endozi chekela chekiwa bau dila mheshimiwa Kalonzo uneiwe Ruto nusu no ukete onandane ananga ndatikavu yani anona nisie kwa wewe na kwa wiyo kana ndekala nake black and white which is wrong na usu niwe unayo nubi wake na niwe unje nawo na nuna atuonisi na nuno onise kila mu Kenya kwanza na tuisia nisia wo mene vindela kunai NDC yake baya kazarani mutongo wa azimio ni wogie na tayao na nyimukua na ze kana NZIA yake na Kalonzo ikakwatia niambe tayao na Kalonzo imukua kana ayimukua nundu ayo na mwana wako asiati atukutaki ndize mundu woka bage lakini ndawe takindu jambo thembosu yuko nuzio na maila kweko nuzio UDA magetha mathija ndeto zito na kwita Kalonzo ngale kwela uwe nundu maninge mayo mando wingi na baila kwetha bailio uko maundu ma Kalonzo yute kwete okunena no atatu lakini ndo kwambise yuba maundu bini asu leka na yunebete bopyu ta mutaalamu yunenda kunena nebete bopyu nena ta mutaalamu ati undu wambe nethukizia akunimazi mwele na peo mwana na kindu cha bata muno asiati mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka pala witutwa ikathifu nendo kutabya ati yala ma Kalonzo mawo
nundu emo magwo alameta wa damu na ni utabizia ba mundu la Erastus na mwithukizia itia nini muno kambani yu kaza kwika mistake ya kwazi imaka Kalonzo na nini muno kambani witho yika mistake nene muno nundu Kalonzo as we speak yuti unena tu ilio ba akita obuwa na ndeto nundu ni wa mutongo aundu mutongo yubuwa wana ndeto atongo eziana na tiwe wambe kwanza nenda utewe neza kega moze watana iwe nenga yetho iwe na ende ni wa matongo esie pinde ya samuno na makula zivo mundu wetha wa muthemba mau na kwanza ona babiga bandu mwitu inyakuli ati woni lazima ogatha ni iwo kanene andu indi ngaini wa muburuvi kana no wa wolotete na nebo ngukuya kana utongo iwa Kalonzo gwe ukambani na tikeze kwika makosa kwacha kana utongo yuzu ni muthelu na mugunuzu wazimwazi ati pala Kalonzo witu ya tithi nebotikai no zindu mundu uzu kwetokya akwetokya patengwe akamba na ingi metikilite na mete le monwe NZIA nundu pata wotongo ini wozu nikwi yandu ati nyete ni mutongo iwenu na mwanzia ne no na yendete ba yu ukambani na Kenya yonthe tina ati imithembeli ila yapata muno pala be Kalonzo pe mwati yumwe wa muyati nyingathi na Kalonzo palokathi na pe mwati wa keli wetele panini utanamba kuamua wetele azizie we Kalonzo akangokela ba akaamua asise pala Kalonzo ngokelete ati mundu uzu etele eyona kindu kia akili ni kwake na kila kia akili ni kwake ni chau asia Kalonzo akathipa andu ngona pato no seo vya serikali ngamukunia kura na kathi pandu patato no seo vya serikali one kula ndika hakuna na ni utabizia ba ate imamo thembozu yuba Kenya nendo kwigesabu yemweta wa diffusion of innovations nendo kwigesabu yemweta wa diffusion of innovation yazi ati katika andu yana andu 16 mayundu mamwa metela andu alangyo ndemiongo na ina mamwa na mamina kuamwa azukumia dhuruma ingogala ba tumeta laggards katika equation tumeta diffusion of innovations yati kwa andu mailie na mailie metele we Kalonzo na ni utabize banesa kwanza yuti unena te ilie ba thabu yu ela train na thabu yu kake siasa zita wa Kalonzo wa Musyoka nundu wake nundu kila kineta wa oka nikinao kile na mundu maenda ngaliko ya UDA na oka ya tiala andu mainieli eka ange mbaketi yo kwiyongela akarua oka andu ala matiele pau mena matono sia yewa ni mundu leto wa Kalonzo wa Musyoka muleto wa Gideon Moi mundu la wina lato mundu la wina lato eta wa Kalonzo wa Musyoka na ekimama sabu isabu yugu angi utabia diffusion of innovations mese ona Kenya yonde tongelanye MUKAMBA lo iba ukamba na MUKAMBA la we urban na Kenya yonde pe andu milioni 3 mate akamba milioni 3 metele masia isi we Kalonzo akathiba na ni utabizia ba andu azu pala Kalonzo welika nipo makalika nonde mwazo meta wa laggards matamwa hiyo tika kuna kula ba aya tithe yange ba ithio kindu kita wa ideology ni bongo enda umalukela ba kindu kita wa zisile ya mundu na woni wake kwa tithengeanisia hii woni wa kami na woni wa Azimio na Kalonzo tisisi woni ulo thengeania na Kalonzo ni wiba like minded andu ala mena sindu sia akili mesile mafu hata mathengeania moni meba pe fact emwe yapata muno katika siasa ila ukona sikweta okunwa Kenya yu na ila sika akunwa ebinde augete na sithi ito si ikunwa na sindu ile ingizio